Buongiorno a tous, je m'appelle Ivan. CS Renault Captur. Zar nisu Francuzi mršavi ljudi? Dobar dan svima, imamo novi Renault Captur za 2025. godinu. Captur sprijeda je posve promijenjen, znači uopće više ne izgleda kao stari Captur, totalno su ga promijenili. Meni na prvu iskreno je bio totalni šok kako izgleda, jer nema veze, nema više onih C cvjetala. A sada ovako, nakon tjedan dana korištenja, apsolutno mi se ovo sviđa. Kako su napravili ovaj svjetlosni snop, stvarno bi se dalo puno pričati o njemu. Stalno se mijenja, ovisno o tome kako prilazite automobilu. Znači imate ovaj keyless sustav ključeva, pa stalno se nešto dešava, nekakve projekcije i tako dalje. Jako dobro izgledaju, jako dobro svijetle po noći. Posebno moram pohvaliti ove tu žmigavce, samo malo da ih uspijem. Jako mi dobro izgledaju, baš je dobro je dizajniran, jako dobro izgleda. Cijelo vrijeme me podsjeća na neki automobil, na koji. I onda skužim da ako je posebno u plavoj boji me podsjeća na Renault Avantime. Znači Avantime je bio prije cirka 20 godina jedan onako totalno futuristički koncept Renaulta monovolumena i malo mi liči na njega. I dosta ima nekih onako retro linija na njemu, primijetio sam u tom novom Renaultovom izričaju i dizajnu. Pogledajte novu četvorku, novu peticu, fenomenalno dizajnirani automobili, isto tako i ovaj Renault Captur. Ko što imamo zanimljivo, imamo posve ovu novu Renaultovu značku koja je onako dosta retro, podsjeća me na Renaultove značke iz 80-ih što mi se jako sviđa. Podsjeća me na djetinjstvo, davnih dana smo imali Renault četvorku jednu godinu. Prednja maska je zatvorena. Malo liči na elektroautomobil, ali nije. Ovo je blagi hibrid, kasnije ćemo o tome. Stari Captur mi je izgledao odlično, trebalo mi je malo da se naviknem na ovo, sad sam se apsolutno zaljubio to kako izgleda. Vidim da su radili nešto po pitanju aerodinamike, pa da imamo ove otvore da struja zraka bude što mirnija. Ovo se radi o Esprit Alpine, najnapucanijem Capturu kojeg možete dobiti, znači sa 160 konja u ovoj posebnoj opremi. Moram priznat, zbog ovih 19 stolnih felgi. Meni je nekako Captur u mojim mislima mi je ono auto 90-100 konja, 16-17 stolne felge i to je to. Ali ovaj Captur kao da s njima nema nikakve veze. Onda sam kasnije skužio da ima tu njihovu praktičnost, a s druge strane kao da nema veze s njima. Ne znam, teško je to opisati. Ajmo krenuti od dizajna bočnog. Znači ogromne 19 stolne felge u ovom najjačem paketu opreme. Da li su prevelike, možda mrvicu jesu, čak je zanimljivo, nisu toliko neudobne u gradu koliko sam očekivao. Očekivao sam da će puno više nabijati na rupama. Cijeli auto nekako onako civiliziran, digli su ga na jednu veću razinu, tako da nije neudoban s ovih 19 sola. Ono što bi morao reći kao negativnu stvar, a to je da na velikim brzinama na autocesti malo mu fali amortizacija, ovak nekak idete s glavom, počne vas čak i neke pute malo vrat boliti, ali to je malo na nekim velikim brzinama, onako njemačkim. I tek, evo sada ovako, kad tu ga pogledam ove zadnje 3/4, počinje mi nalikovati na stari dobri Captur kojeg jako dobro poznajem. Zadnja svjetla isto su nova, stari je osnovni dizajn, ali su zapravo sada prozirna, nisu onako crvena kada su ugašena, nego su zapravo prozirna, ali naravno, samo malo gdje mi je ključ. Evo, sada su crvena kada automobil se upali kako je mora biti. I cijeli auto jako dobro izgleda. Ova Esprit Alpine oprema zapravo stvara jedan hot hatch kod njega. 1,33 litreni motor, turbo, 160 konja. Prvi put ga vozim, prije sam samo čuo hvalospjeve na račun njegovih performansi i moram ih apsolutno potvrditi. Znači vuče kao lokomotiva. Ima 270 Nm na 1800 okreta. Obično kod tako malih motora kad vidim taj podatak ne vjerujem u to, jer znam da neće vući kao dizel, ali ovaj vuče kao dizel i jako lijepo se vrti. Stvarno dobro ide. Ono što je zanimljivost je da se ugrađuje i u Mercedesove modele kao što je na primjer A-klasa. A ono što je meni osobno zanimljivo je sljedeće, a to je da ima malo zvuka od one stare generacije Renaultovih motora 1.2, 1.4, 16V. Imate neki zvuk, pogotovo nakon na 4-5 tisuća okreta na punom gasu zvuči kao oni. Pa mi je to fora mi je recimo ovaj žuti poklopac za dotakanje ulja kako bi uvijek bio na Renaultima. Odmah onako čim ga vidim znam da je Renault motor.
Čak i onako kad malo pomirišim ga, mi miriši na Renaultove benzince. Što još reći uz ovaj motor, ima lanac, blagi je hibrid. Što to znači? Ne možete se voziti bez motora u smislu ubrzavati, ali se možete voziti bez motora u smislu da je motor isključen. Više o tome u ostatku videa. Prtljažnik, to je onaj dio Captura koji govori da on može biti pravi obiteljski auto. Znači ovak sad kad ga inicijalno pogledamo ne čini se velik, ja bih rekao da je ovo nekih 270-280 litara, ali ajmo, prvi trik, dvostruka podnica. Znači kad se ovo podigne, ukupno je to oko 420-430 litara. Možete i staviti ovako, što mi je isto super. I onda trik broj 2. Sada imate 526 litara prtljažnika, što je zaista ogromno. Ovo mi je isto super što je recimo na elastičnu traku, pa tako da možete možete. Okay. Kako ravan pod ima Captur? Znači ako trebate nešto veće staviti, ja sam mali novinar pa moram pažljivo ovo tu spustiti, ne smijem samo baciti. Evo ga. I sada imamo jednu posve ravnu površinu za utovar i dužih predmeta. Po tome se vidi da je ovaj Renault Captur zapravo Renault Captur. Iako je Esprit Alpine, ima primjese hot hatcha, ali je zapravo praktičan. Prije nego što krenemo na unutrašnjost moramo pokazati dvije stvari koje mi se jako sviđaju. Prva stvar, ova brtva ide skroz do dole i dvostruka je. Tako da ako pogledate prag, ja ga od tjedan dana uopće nisam čistio, posve je čist. Uopće se nije nimalo zaprljao, što znači da neće vam se ni traperice zaprljati, odnosno hlače. Druga stvar, kako su dobro napravili ovaj tu smještaj za bocu. Znači stane je veća boca, ovo je od litre. I tako je dobro tu napravljen jedan rez, jedno rebro koje drži bocu. Evo, to me najviše oduševilo. Unutrašnjost Renault Captura Esprit Alpine. Dosta je više dignuta nego u odnosu na osnovni Captur. U smislu recimo ova crna unutrašnjost krova i ovaj fini materijal, zaista je fini materijal na krovu. Onako stvara nekakav posebni ambijent, pa recimo imate tu hrpu francuskih zastava, pa ovaj recimo konac dvostruki. Poseban je ugođaj ova sjedala i stvarno se ne osjećate kao u običnom Capturu. Meni je trebalo iskreno par dana vožnje da shvatim da je ovo ipak Captur. Jedan jako visoko dignuti Captur, ali da je Captur. Znači da je to praktično obiteljski auto, ali sam se iskreno osjećao kao da sam u nekom malom hot hatchu, takav je nekakav osjećaj. Onako, usudit ću se reći tu riječ, znam da će biti komentara, premium osjećaj. Položaj za volanom vrlo dobar, volio bi samo da se mrvicu više volan da privući vozaču, to je moja stalna zamjerka kod gotovo svakog automobila. Jako fini materijali tu gore, recimo fina plastika i općenito nekakvi ugodni materijali. Ove recimo kvake na vratima me nekako neopisivo podsjećaju na Škodu, što je pohvala jer ja recimo volim ovako kad se kvaka može primiti. Zapravo se jako ugodno osjećate. Ono što mi se sviđa, ovaj novi infotainment. Znači i dalje imamo klasične sve ove gumbe za klimu, što mi je super, znači klima se apsolutno podešava preko tih gumbi, možete ovako tu staviti, odmoriti palac pa vam je lakše to sve handlati, znači to je apsolutno super. Novi infotainment, evo iskreno nisam ga previše proučavao, ja sam takav, ja si stavim Apple CarPlay ako ste vi Androidaš, idete na njega i to je to. Znači moram ga pohvaliti, brz je. Jako lagano je ići po menijima i ovaj recimo navigacija Renaulta koja je rađena uz pomoć Google je odlična i ono što mi se sviđa odmah vam isto govori koliko je ograničenje brzine. A kad smo kod toga, ovo tu je najpametniji gumb koji je Renault stavio automobil. Zašto? Zato što pomoću njega stavljate vaše personalne postavke koje onda možete odabrati tu. Znači možete staviti da nema BBB pa ako za 1 km prekoračite brzinu i ostale neke stvari. Znači stavite si što želite, što ne želite i odmah ćemo upaliti auto, stisnete to i to je to. Jedini, ajmo reći jeftiniji detalj mi je zvuk ovaj tu. To bi moglo biti malo bolje. Sljedeća praktična stvar koju sam primijetio, gledajte kako je ovo genijalno. Ovaj tu držač za mobitel, ovisno da li je kraći ili duži. Vi ga ovako stavite i on savršeno stoji, pa onda još tu jedan pretinac. Tu nam je naravno naša krpica od mikrofibre. Bolje. Tu stavite... Još jedna stvar koja mi je zanimljiva, pokušat ću vam sad pokazati. A to je da zvukove parkirnih senzora je radio jedan ljubitelj progresivnog roka.
i to ljubitelj Pink Floyda i Deep Purple-a. Vidimo loše. Nalazim se iza svoje vozačke pozicije. Moram priznati da mi se sviđa nagib ovog zadnjeg sjedala. Jako je ugodno, jako je udobno. Prednja sjedala su savršeno udobna, a koliko ima mjesta iza njih, pa evo vidite, meni je čisto komotno. Ona stvar kod Captura, imate kliznu zadnju klupu, ako je negdje neko visok kao ja, neće mu baš biti najbolje iza. Ali recimo za djecu je ovo super, jer možete pomaknuti klupu naprijed, pa iza ima mjesta. Jedna zamjerka koju su mi moja djeca rekla da moram reći je to da kada je sjedalica tu, jako teško je doći do ovog tu pojasa. Inače Isofix se nalazi ispod ovoga. To je to. Što kod Renaulta znači blagi hibrid? Pa prvenstveno to znači da punite automobil samo benzinom i on će povremeno gasiti motor kod recimo coasting ili jedrenja, znači kada samo po inerciji se vozite ravno. A isto tako, koristeći taj 12-voltni sustav, automobil će puniti bateriju prilikom usporavanja. Znači čim vi dotaknete kočnicu, automobil počinje kočiti motorom i na taj način usporava i puni nazad bateriju koju će vam poslije vratiti tu struju prilikom ubrzanja. I čim počnete malo jače s volanom ili pipnete kočnicu gas, što god, on počne kočiti. Ali jednu stvar nema, recimo to je da nema da radar počne sad kočiti budući da vide auto ispred vas, to jest da aktivira motor. To nema, recimo to je po meni jedna mana, ali dobro, ovo mi se jako sviđa. Inače, ovaj motor mjenjač EDC, znači to je mjenjač sa dvostrukim kvačilom koji ima 7 brzina. Iznimno uglađen, pogotovo komfort ovom načinu rada. Po gradu je prava milina. Ako lagano dajete gas kod kretanja, čak tako nježno otpusti auto hold. Ja sam sad naglo dao gas na ovom semaforu pa je zato malo trzno. Praktički šalta bez ikakvog trzaja, znači milina ga je voziti po gradu i vidite da uopće nije neudoban. Ok, po gradu, čak i s ovim 19-solnim felgama, znači vidi se da nisu na nekakav ovis koji nije namijenjen stavili 19-icu, nego da su stvarno podesili opruge, amortizere i sve što je potrebno da se može staviti 19-ica. Jedino, kažem, na autocesti kod većih brzina malo je onako fidgeting. Onak malo, koji hrvatski izraz, vibrira. Prosječna potrošnja mi je 7.3 na zadnjih 472,9 km. To smo jučer išli u Ljubljanu. Tradicionalno vodim suprugu božićni shopping i onda smo mi nju ostavili tamo u shoppingu, a mi smo otišli dalje prema Klagenfurtu, malo prema Alpama se provozat, da vidimo kako leži, da se mi svi malo muški poigramo na snijegu, bilo nam je super. Znači, prosječna potrošnja je dosta niska za ovakvu snagu, onako 7.3, čak i prije onako po gradu 8.5, što mislim da je jako ok. Ova blago hibridna tehnologija dosta pomaže, znači i pri punjenju te male baterije koja je na 12 V radi i pri davanju ponovno snage prilikom ubrzanja. Ono recimo što mi je zanimljivo, evo da je molim te prikaži, da imate safety score i eco score. Evo vidite safety score i ovo mi je najbolje do sad. Znači brzina odlična, following distance, nikom se ne nabijam ispred, odlično, trajektori držanje putanje odlično, a eco score onako moglo bi biti malo i bolje. Kakve su vozne osobine Renault Captura? Običan Captur, vrlo solidne, vrlo dobre vozne osobine. Captur je prije to dignuo na jednu malo višu razinu s obzirom na ovijes i kotače. Zaista jako dobro leži, pogotovo ako je cesta suha. Konačno evo imam priliku se malo provozati po suhoj cesti. Jako dobro leži. Ono što mi je zamjerka je automatski mjenjač koji je u sport modu. Na izlasku iz zavoja gleda da ubaci u što veću brzinu čim prije. Znači vi njega i manualno spustite što malo onako sporije treba mu vremena u nižu brzinu. I recimo ako sad odmah ne poklopite gas nego nježno dozirate, on će samo u četvrtu u jednom trenutku prebaciti. To mi se ne sviđa, a ovo sve ostalo je ok. Cijeli taj auto je nekak fino sastavljen, ručica, žmigavca, bresača, sve je onako ok. Ja osobno da kupujem Captura ne znam da li bi išao toliko daleko, čak gledam sad dosta cjenik i onak si razmišljam da li bi uzeo
osnovnu EcoG verziju sa plinom za nekih 20 sitno tisuća eura, ili bi možda uzeo ovaj motor sa 140 konja i ručnim mjenjačem za neke 24-25. Jako dobra ponuda, evo ne znam šta da kažem više. Moram pohvaliti Renault Hrvatsku zbog čega? Zbog ovog papira. Obično ne dobijem nikakav papir gdje su točne specifikacije auta, pa kasnije sam istražujem, a kak snimamo vikend, ne želim nikog zvat, pa onda sam kopam, istražujem koliko šta košta i tako dalje. A sad ću napraviti jedan segment kao Harry's Garage, jedan od mojih najdražih novinara, Harry Metcalf, inače bivši vlasnik Evo magazina. Znači, ukupna cijena ovog tu automobila je 30.890 eura. Cijena počinje od 28.840 eura. Inače, obični Capturi dostupni su već od malo preko 20.000 eura, što je zaista odlična ponuda. I ovaj tu na Brianco je isto super. Znači, opcijska oprema na ovom modelu je 2050 eura. Velika navigacija sa Google uslugama, velika navigacija je serijska, ali ove Google usluge koje ne pokrivaju su 600 eura. Paket vožnja i sigurnost je 800 eura. Rezervni kotač smanjenih dimenzija, to nismo ni pokazali u GPK-u, još je ispod i rezervni kotač, pa ovaj auto je genijalan. 150 eura. I ova prekrasna metalik dvobojna boja koja se zove crvena je Flame, crna je Etoile, 500 eura. Znači ukupno 30.890 eura. Hvala svima što gledate, molim vas pretplatite se, isto tako ako ste zainteresirani za sponzoriranje kanala javite se, nešto ćemo dogovoriti. Lijepi pozdrav svima!